Sikhumbule kuphakameni sithi mina sabathayi benhle kwabangcwele Thabo kaZambotho obingelelayo kuseni kuyisabatha mhla ka7 December sikuzibandlela manje inyanga le kuthiwa zibani indlela ungabi uvanzi kodwa kuyaphambana ke kunalokho kunokuthi zizithu indlela ila abantu beba uvanzi kakhulu bagcwele yonke indawo kanti isikhathi sokuyiqoqa kuma Nazaretha ke singene esikhumbuzweni seNkosilanga siyabingelela ke indawo ngeindawo siphezulu kwentaba ingqoqube la sihleli khona kwinanda 88.4 FM uhlelo ngena njalo 4 to 6 ngamasabatha ukhumbula ke emlaleli ukuthi inanda FM uyayithola lapha ya kwi-app uyidownload lapha ku Play Store inanda FM app usithole lapha ku YouTube usikhumbule kuphakameni usithole ku Facebook isikhumbule kuphakameni 1910 1976 uzosithola lapho uzophinde futhi ukwazi ukuthi usixhume nako WhatsApp indawo esitholakala kuzona 068769 9969 usithola khona lapho ya indlela esixhumana ngazo ke lezo ake sizwe ke la ukuzuza ukuthi ngempela sesingenile ohlelweni umjinto umfoka amadlala loyo oseshethi wangidala uNkulunkulu anti singene ngesihlabelele la isihlabelelo lesi inkosi ilanga eyaloba lesihlabelelo njengoba ke sazi ukuthi sisesikhumbuzweni manje isikhumbuzo inyanga yesikhumbuzo angasho ukuthi isikhumbuzo ngoba ungazuzo zadideka ukuthi sengithe namhlanje isikhumbuzo cha inyanga isikhumbuzo sona singomhla ka19 December ya ilapho kuba khona isikhumbuzo seNkosilanga 19 December kodwa uDecember wonke nje inyanga yeNkosilanga uzozwa ke sobe sikhuluma nje kugaxela ngala nangala ngoba indaba yeNkosilanga igaxela ngala kubabamkhulu ibuye igaxele nangala ngaphambili iyagaxela nje njoja hayi lokhu kwakukhulunywe nobabamkhulu kodwa kwenzeke elangeni lokhu kwenzeke kuyagaxela nje ya sokhuluma nje sihlanganise kodwa angihambi ke ngedwa ngihamba naye umshumayeli uSibisi njengenjwayelo kanye naye umfundisi uJS Mhlongo ya umfundisi angafika ke nomnini usendleleni mshumayeli wenkosi awubingelele imini enhle yesabatha la kufinyelela khona iphimbo lenanda FM yababingelela abalaleli namaNazaretha ngokunjalo amen sibonga kakhulu bungekho mshumayeli kwakhona isikhala ngathi nginecala mawungekho ngibekwa amacala ukuthi awukho kodwa ke phela ke umshumayeli liyazisha igama ubambela kuningi nakhona nje suke usiphile nje lesikhathi ukuthi ukwazi ukuthi ube la kodwa ke siyabonga ngoba nenkosi yasekuphakameni ivumile ke namhlanje ukuthi ube khona la phakathi kwethu nomlaleli lalele ngiyacabanga ukuthi hayi banetsekile mhlamba abalaleli bese becanga ukuthi hawu ingaletha umshumayeli kabili kathathu nje futhi amsekho kanjani sathi nje hey sisadla impela ke nje manje kunjalo hayi siyabonga mshumayeli hayi akukho kuningi namhlanje engizokubeka phezulu kwetafula mina nje kanjalo kodwa makukhona wena ngiyazi ukuthi hayi uzosicapnela la uphethe khona ukuthi umshumayeli uphetheni namhlanje ngiyabonga kakhulu Foka Sambothi indaba enkulu ngoShembe njengoba ngihlale ngisho ngithi umnenke lo
uma ukhuluma ngoShembe bethi abantu wayekuphi cha sibona umnenke indlela umnenke la uhambe khona bese sithi wadlula la yeah uyabonakala ngenye imini la kwaBombo kwaShinga ngesibongo kwaNdelu jwayele ukusho njalo la eMthwaluni kwakukhona umfundisi wase Luthela kawe American Board yeah shumela lo mfundisi kahle esontweni lakhe amaNazaretha aba khona eIngcosana la kwakushadele khona udadewabo walomfundisi udadewabo waphenduka waba umNazaretha yena lapha eMthwalume kwaNdelu kwahamba wagula lo mfundisi uShinga hawu umfundisi nangu engaphilile nginali ithemba ukuthi amakholwa afika athandaza enza konke lawa akhona eAmerican Board cha kwahamba isikhashana umfundisi wezwakala lapha ekhaya esecula iculo lamaNazaretha ingoma yamakhulu 210 waqala izitha waqala ukuphakama hawu uma efika udadewabo ezombona engene esangweni uyezwa endlini kuyaculwa usethi hawu munye kodwa lo muntu oculayo kodwa ucula ingoma le yakithi uma efika la kumfowabo useyamvumela kule ngoma iculayo yaseNazaretha uyacula uyaqeda bevumelana useyasho ukuthi sisi mina sengumNazaretha halaliseke udadewabo Thixo mina sengumNazaretha nje sengizogqoka ingubo emhlophe manje esho kwakhe lesi sikhashana insukwane embili ezintathu usebiza unkosikazi usethi lalela ke masibanibani la ikhaya sengumNazaretha mina into eseyizokwenzeka la ikhaya sogcina isabatha njengoba ngake ngasho ngena la ukuthi isabatha lenzelwanga amaNazaretha lenzelwa wonke umuntu uthi akagcine isabatha ngoba noJehova owadala izinto zonke waligcina isabatha wayeselenza labangcwele uyathula ke uma sithilethile loyo umka mfundisi la ikhaya ngeke usabaswa umlilo la ikhaya ngeke sadliwe ingulube ushaya manje umthetho wesabatha la ikhaya inja ngeke safuyo wathula nje unkosikazi kwenze njani namhlanje uthi ke uShinga la ikhaya kuzogcina isabatha ngoba sengingumNazaretha mina angazi noma wambuka yini ebheka ukuthi ekhanda kusahamba kahle yini ngoba lo muntu usemdala nje ukhulele eAmerican Board waze waba umfundisi khona washumayela yonke into kodwa namhlanje uthi usewumNazaretha kunezinto la ikhaya ezingeke zisenziwa ngenxa yokuthi usengumNazaretha la ikhaya sokuzogcina isabatha angakazi alikhulume nakukhuluma nje ngalo wathi ke la ikhaya kuzoba njalo wayesebiza umfana wakhe omdala umefika la ndodana kunye wena engicela ungenzele khona la ikhaya sokuzogcina isabatha wena ke ngizocela ukuthi ungiyele njalo emhlanganweni ekuphakameni uJanuary uJuly ungembathela ingubo emhlophe ugcina isabatha la ikhaya usiyamtshela lokade kutshela unini uzogcina isabatha la ikhaya umlilo ngeke usabaso inja ngeke isafuywa la ikhaya ingulube ngeke isadliwa la ekhaya hawu athula umfana lo azibuza ukuthi angabe ubaba uyagula yini ngoba naku esebalula izinto zaka aunty ngoba naku udadewabo wakhe umNazaretha yiba benza lezi zinto yakhulwa ke le ndaba insukwana cha kwahamba wadlula emhlabeni uShinga wafihlwa ke njengokujwayelekile unkosikazi ke nalomfana wakhe sebethi ke konje ke umakiwa khona lapho
ekuphakameni kuye kwenziwe njani nangu dadwabo kukhona siyamtshela makoti uma siye kuphakameni ngomhlangano siphathela thina okuzodliwa khona sifike khona sitheze inkuni senamasambe namabhodi wethu sipheke senze konke lapha emhlanganweni siyayiphathela babona ukuthi yini abazoyenza kwagqulwa istambu isaka lempuphu sasiyigayela ke lezi zinto emakhaya singakuthengi amadumbe sombiqongwe okuyibhavu elizokwenela umhlangano ubhatata ngoba sinawo ubhontshisi siwulimile konke lokho kungamabhavu noma amaqongwe lezi impahla sizoyiphatha eziwukudla kwethu namabhodwe phambili sotheza izinkuni kwakungekho konke lokho esesinako namhla kwezitofu nokunye bese ziyafika ke insuku zokuthi kuyiwa kuJuly lapha ke kwaNdelu kunebhasi elihamba ekuseni lihambe ntambama liya estation eMthwalume lithwele abantu libachitha endleleni abazosala endleleni abaya estation bebheke eside noma eThekwini lizobachitha lapha nakomkhomazi yonke leyo ndawo la sodlula khona isitimela bahambeke baye khona libafike bayikhipha impahla ebhasini bayibekela eplatform yesitimela khuluma indaba kaShembe njalo ngikhuluma indaba zezitimela zasemampondweni la exaka khona uShembe abe inkinga nje siqhamuka isitimela siqhamuka esayidi ePort Shepstone sibheke eThekwini sithi uma singena eplatform angena unina kaShinga bese beyothatha lamasaka okudla kwabo abazokudla emhlanganweni kuphethwe namaportmende njalo lapha nempahla zabazoyiqoka emhlanganweni bawafake ngaphakathi nangu umama uhleli lapha uShinga uyeza uyawafaka kanti uShinga vele akaphilile la enyaweni unempehlwa akahambi kahle uyabathaza nje ugqoke nembadada ukuza ukuhamba kwakhe kube ngconywana ematsheni nasemhlabathini nje ozamthunuka kwathi uma sekusela isaka lamazambane nangu uShinga ethi uyalithatha sisuka isitimela masuka isitimela athi uShinga cha lisale lelisaka wayesesibamba isitimela eshaya istaff kusho ukuthi ukugibela isitimela sesihamba ngesikhathi egquma uShinga egqumela esitimeleni kuyimbadada yesandla yonyawo lwesandla sokudla isalela angene qede esitimeleni abese yasivala isicapha abesevula iwindi awabheka amadumba akhe sale estation wabheka lapha ngemva nanka ya abese yakhuluma lokhu nawo ngakukhuluma mlaleli ngoba sihamba nento ethembekile la kudlule khona umnenke uyabona ukuthi nanku umnenke la udlule khona awufanisisi uthi uShinga khuluma yedwa ngizothi khuluma yedwa phela kodwa wekhuluma noShembe uvule iwindi manje ubuka amadumba akhe uyasala nasi isitimela siyahamba uthi weShembe khuluma yedwa ngoba wena kuthiwa uNkulunkulu khuluma umuntu waseMelika la isonta khona American board kuthiwa wena uNkulunkulu nanka amadumba amesala ngiyawafuna wavala iwindi lelo uhamba wehlala eduze kukanini sathi ukuqhubeka isitimela sihamba sema sathi uma simi isitimela uShinga waphinda wazovela ewindini akasabona istation wayesethi angehlela ngithi uma buqamama nalomnyango engehle kuwe isitimela bese ngibheke emuva wehla nebala isitimela ke sihamba sibe magwingci sivele nje sithi isitimela istation lapha emfulezansi wathi uma ehlehle ethi na indoda ikude khona umuntu ozayo lapha khona into ayithwele kodwa ayibonakala kahle uthi ngase ngithi uShinga sisuka nje isitimela kunabantu asebentshontsha impahla lapha estation uthi lo muntu ontshontshe lo muntu uthwelini kaza awuthi uzoshesha yini lo muntu ngoba isitimela simila ngazi simeleni manje asamile estation uthi ngikhiphe iduku ngithi ngizama ukumqhweba lo muntu ngoba uyasibona isitimela simile nami uyangibona
uthi ngizama ukumkhweba vela ame abheke le olwandle izokwenziwa kanjani le ndaba ngeke futhi ngiyobheka ukuthi leli saka lithwele liphi ngoba ngizosala la esitumeleni kanti angihambi nakahle uthi kwamakhathaleni uthi asondele lo muntu uthi uma esondela ngiyambona uthwele isaka uthi esandleni sakhe uphethe imbadada ngisho ngithi hayi lo muntu uma izodlula la ngiyawathatha lamadumbe ngoba wami nake phethe imbadada yami usekhohliwe ukuthi ukhuluma noShembe ukuthi uyawafuna amadumbe akhe la eyinkinga khona uShembe washo uDubu Mafukuzela wathi uShembe inkinga ngeke umazi ukuthi unhlobuni kodwa ke thina sithi umnenke udlulile la wadlula la uShembe emthwalweni yasondela le ndoda hayi wabona impela ukuthi hayi uye lo muntu ophetha amadumbe ami kodwa uphetha wami amadumbe nembadada wasondela lo muntu sondela la kuvulwe khona icoach yesitimela kuvula umnyango uthi ke uShinga wathi meqhamuka ngasondela ngase ngifaka isandla la ephaketheni khona iphakethe la lihlala imali la kumadoda emabhluweni nawo wathi wafaka isandla okwakuthiwa u-top packet kulo top packet uthi ngangizokhipha uThubhobho nje ngimbonge uthi awu wangisiza mnomzana uthi ngathi ngasifaka ngawuphatha lo Thubhobho uthi ngase ngimhlangabeze seseduze ngathi hayi wazi wangisiza mfowethu uthi ngathi uzonginikeza amadumbe lothi wavele wanginikeza ihlombe nje waye washesha wangena la ekhoshini eyayivula umnyango wagidela ngeitimela wangena phezulu uthi ngathi ngimlandela mina wesephakathi uthi wayeseqonda lapha kuma wafika wabeka isaka lamadumbe phezulu kwesaka lamadumbe wabeka imbadada wayesephuma ebheka le ngayi passage yasestimeleni uthi ngangena ngavala eminyango ngaya lapha kuma nali isaka lamadumbe phezulu kwesaka lamadumbe kunembadada amen uthi ngabuza ma uwenze njani lo muntu ubhekele ngepassage uthi ngahamba ngepassage ngiphethe lo Thubhobho ngavula lapha eminyango wecoach yesibili ngathi mangivula ngithi sengiyabuza lana le ndoda engene lana yipi uthi lo engikhuluma naye kwecoachini yesibili uthi indoda yokuqala engenela wena uthi wabuyisela uThubhobho wakhe ephaketheni wabuya bazohlala la wathi imali endoda ngiyitholi uShembeke lo injalo nje le ndaba kaShembe hayi kaze iphume eceleni indaba oyithintayo emshumayeli kaShinga ngiyayiqala ukuzwa kanje mina bengazi nanokuthi kanti waye umfundisi uyise uyise waye umfundisi uyise umfundisi lo wahamba wayeseluleka ke indodana yakhe uthi wena uyohamba kuyongimele kuphakameni indodana le iyomela uyise kuphakameni ngane kwane lesi ibonile hey lesi ibonile ngamehlo lento le eyokuthi ngekuphakameni ngiyogidela abadala ngenzela abadala ukuthi kanti hayi ukuthi ngiwenzela abantu abangasekho kuphela nabaphilayo ngoba wayiphila phela uyise kodwa wathuma indodana imvamisa abantu abala ekuphakameni abazizelanga ngokwabo noma beshinyeziwe uShembe abanye bashinyezwe oyise emkhulu bathi awunaka umntanami la uyosikhonzela khona ukuze sikhululeke ngapha la singakhona baya kunjalo njengoba usho nje uma khulula indaba yokuphelela kusukhuluma indaba enye manje yokuthi uma uyogidela oyihlomkhulu inkinga le yokuthi ekhaya kini wena awusini ingane zakho kayisini nomkakho nawo umkakho angithi uyangizwa umkakho nomkakho abasini inkinga enkulu le kulabo abantu abalelo othulini uma lokhu bengamkhonza uNkulunkulu laba abaphilayo nalabo abalelo othulini basenkingeni ngoba kabakhongeka abakhonzelwa uNkulunkulu ingane zabo injalo leya yakithi ekuphakameni indaba manje ukuhamba kwaShinga nonina ukuhamba kwaShinga lomfana nonina bafeza izwi lomyeni wakho lendoda lomnikazi muzi okhuluma esaphila athanda ukuthi enzelwe khona ngani ile ngiyakuyona ukuthi ngiyayiqala le ukuthi umuntu usaphila
athambane ngikhonzele kuphakameni ephila yena inganekwane le inganekwane enkulu hayi no indaba enkulu le senginanga umfundisi ngishilo ngathi ukhona ngaze kuthiwa ngikhuluma into engekho umfundisi awubingelele imini yesabatha ayibenhle ngoba ngcwele sibingelele kubo bonke abalalele nabathanda indaba yasekuphakameni sibingelele sisenyangeni enhle kakhulu inyanga yokubonga noma ungaphethe lutho ubonga ukuthi ngiyaphila inyanga lapho sakhunjulwa khona mufunda isihlabelelo 2:18 isithizano eMazulu siyibonile inkosi yethu sivela thina kwelizayo senyangeni lapho sikhumbula khona owabonakala kwelizayo uthi owambona kwelizayo uthi hey amehla kaphathelwana kanusho nje usemmemile usefikile emhlabeni sikuleyo nyanga ke sikhumbula lowo umuntu wasezulwini sikhumbula inkosi ilanga esiyibonile enzima ngaliso noma ngifika indaba ephakathi kodwa ngibonga ukuthi umshumayeli ngibingelele nakumshumayeli ukhuluma indaba esayizwe xoxa umnikazi wayo sambona ngamehlo ekashembeka indaba injalo ayifani neindaba ezibhalwe phansi okungabaze la kwazi ukukhomba nokuthi ushinga kwako wala wayixoxa le ndaba sila wayemla yena siyabonga ukuthola lelo thuba lokuthi uNkulunkulu asenze sibe abanye babantu abawuzile ukuthi bayibone inkosi ulangaphuma sikhothi na uthole baangula njalo ngikhumbule makukhulunywa ngaye ukuthi ngangikhona emzini waseNewspaper eyovula umuzi waseNewspaper ngabona ngamehlo ami ngenhlanhla ngangimfishane kodwa ngaba nenhlanhla ukuthi ngibe phambili ngalelo langa ngiyabonga ukuthi yonke into eyenzeke ngikhona yenziwa inkosi ilanga eningi yawo ngayibona ngamehlo amen njengoba ekhuluma nje ubaba umshumayeli uMahlase ngendaba kaShinga uthi uThabo osiphathelele lohlelo uthi awu ngiyaqala ukuzwa ukuthi kanti nomuntu ophilayo uyakwazi ukuthuma abantu ngenhlanhla ke nakithi kwaba njalo ukuze bangene emzini wasekuphakameni ikhehla lukhokho wami unguqa uma esezohamba emhlabeni ngoba engakahambi ngoJanuary uyena owavalelisana noBhombela kubantu balapha kithi phansi kwenhlangakazi umuntu wokugcina owakhuluma naye ezovalelisa kwakuye ukuthi mayefika azombingalela athi sawubona nceke akalona iNazaretha ekhuphuke nesilwane ngelanga khuphuke nenkomo ngelanga khuphuke nembuzi athi ngizoxhawula mase ehamba futhi axhawulela ukuhamba uthi mase ezohamba emhlabeni akayikhethile inkosi umema wonke umndeni wakhe wena amadodana amathathu nendodakazi eyodwa kodwa wamema wonke umndeni walamadodana uthozani ngizoniluleka mebefika uthi lapha esiphongweni sentaba uthi sengibona uShembe walula ubhoko wathi mhlongo bambelela la sengihamba wathi luleka umndeni wakho ukuthi kungabi khona noyedwa ongeyongena kule nkonzo uthi ubatsheleke ukuthi umuntu oyongena kule nkonzo umuzi wakhe uyoba mkhulu uyoba ngangwako mavumengwaneni usethi ke sengiyahamba mina usethi landani indoda yakanzama kanzama njalo ikontelezana umfowabo kaNtelezana noma umfowabo kaMbiza lo landwayo lo Ntelezana okuyena owahlasela ingwe yayisibulalilwane phezulu kwentaba inhlanga esazofika ubaba omkhulu kuthunywa bona bathunywa uNtelezana uMagwinji uKhibana wakaMhlongo uMagwinji wakaNtuli uNtelezana wakanzaba bayolwa nesilwane ukuthi uyafika uShembe sokushanyeliwe entabeni esingabalekanga mzwane ziyala ukuthi ayibaleke wafika basibulala isilwane uyafika uShembe usethi ke landani le ndoda yakanzama izongibhabhadisa ngizoba yiNazaretha nonke anongena kule nkolo usha ngakahambi wathi aqeda lapho ehamba emhlabeni
bangena asinalo usizi lapha kaMhlongo lo muntu ohlaba ngolesihlanu kudliwe ngesabatha kodwa inkonzo ikhona zonke kodwa ngoba kwaluleka indoda endala akekho umuntu ohlupha ngokuthi kuyadliwa ngesabatha njalo siyabonga kakhulu hayi into emnandi ngishilo le ndaba ngathi lenyanga imnandi ngoba mawuthinta ilanga ana kanjani uzomthinta ubabamkhulu ngoba zihamba ifike khona ngoba yayizwa nje manje le eyakamhlongo uthe sehamba uShembe wavalelisa uShembe kuyena kodwa wayengakholwa umkhulu unguqa lo ugogo kodwa ke ingane iziphenduke elangeni baphendukele kuyena ugogo wethu uMaxulu ubabamkhulu uphendukele kubabamkhulu uthi ubabamkhulu umefika egcikeni nguqa uthi le yankomo ebovu igama la utamatisi uthi le yankomo ebovu inkomo yami liyaqala ukumbona nje la ndoda esithi sinenkomo la kulesibasa kaMhlongo iqhamukaphi uthi njalo ngoJanuary izozala ayosenga uthumela izingane zingilethele ubisi le nkomo okukhulunywa ngayo isenge kwaze wafika isikhathi selanga ubaba wami walikhuphula sokukhona ubabamkhulu uBombela ubisi ngoba ubaba uzala ngo1918 wakhula ikhona lenkomo useyalikhuphula kubisi eminyakeni le akhula ngayo mase kukhona ilanga likhumbula yona lenkomo lithi ilanga leyo nkomo kaBaba ekusengwa lapha ekhaya akayithenganga njalo uShembe eyakhe ngoba zonke izinto ezisemhlabeni ezakhe bayikhuphula no anti bayikhuphula nobaba walikhuphula ubisi elisenkosini ilanga ikona lokho kwenza umhlobo abantu abayazi lento ikona lokho kwenza umhlobo phakathi komuzi wakithi engazi ukuthi ubuhlobo basezulwini noma ubuhlobo bamaphi mase khambe unkosikazi waleli khehlelo umkhulu uthi ubaba ilanga sikhuluma ngelanga namhlanje kakhulu uthi ko anti bahlale kuphakameni bahlalelane kuphakameni bahlalela ukuthi uthe inkosi ilanga thuthani la ngoba unkosikazi kamfowenu umfowenu ozala le ingane eshonele unina usengene ubungoma angifuni le ingane zidla ukudla okuthintwe isangoma ngoba izokufa thuthani ke niyohlala emzini wasekuphakameni sebeyathutha ko anti abaphethe ngube yokulala abanandle kuphakameni bazi ukuhlala esipholi bayohlala esipholi manje nezingane ezine zomfowabo eshonele unina intombi yakangcobo abayipasobhile lengane ubabila ngamekhuluma no anti wethambani niyobiza le intombi zakaMhlongo ezabafazi abagada izingane yebo kwakuyigama ebabiza ngalo mase ke kuhamba ugogo ozala labo anti ithi inkosi ilanga uyihlo uyafuna nokuganwa bathi o anti cha sazobhala Nkosi yamakhosi sibuze ukuthi uyafuna nokuganwa bambhalela umkhulu wayithanda sethi umkhulu kulungile ngiyafuna ukuganwa bathi ke usethi inkosi kulungile ke ngizomtholela unkosikazi okuyena ozogada uMnazaretha manje phakathi komuzi wakini amen mokufikwa ngaleli langa ngomhlangano olandelayo wabiza izintombi zaze zantathu leyo kuqala wathi qine kakhulu ngeke ilunge umuntu omdala lesibili wathi nolaka usethi ke khona intombazane yakamakhanya entinyane angathi kwakwenze njani kuyona hambani nilande yona bamlanda uMamakhanya ufika ukuthi wena ntombazane ngifuna ukugane unina wale uyise wale ingane lo muntu akhonza ukuthi kufuna gane umkhulu uyingane ngisoko anti uthi uMamakhanya ngadideka ukuthi ubaba metha ngigane uyise wale ingane leze indala ngisho kumina uchaza ukuthi ngomgana kanjani umuntu omkhulu kumina wayesethi inkosi yamakhosi kulungile akuphikwa phela kushema kunjalo azakhanjiswe inkomo akamazi lo muntu kulotshole eqedwe umona ngelanga ezokwembeswa uthi wathi mengena leli khehla liswenkile lihle uthi kodwa basebeshe ekhaya bathi kodwa kwahleke ikhona impilo eyoba khona kulomuntu omdala kanje walobola waqeda umkhulu
unikwa uNkosi akakholwa lo mkhulu engikhuluma ngaye njalo akalona iNazaretha uyalulekwa ke kuthiwa methu ungaye esabathini ohlala phansi kodwa ukuze abone indaba kaShembe uyoyibona ngendlela omphethe ngayo wena ebese ebothwe niqhamuke ezulwini uthunywe ezulwini okuzoqinisa umNazaretha wafika wayenza ukhulu wathi eshona umkhulu wayeseqalile athi melayisha inqawe yakhe athi asintshontshe uyoyilayithela ngaphandle ayilayithele egcikini ngendlela umama Khanya ayemphethe ngayo namhlanje zisekhona izingane ezona lo nkosikazi inkosi ilange yamnika umkhulu okugogo wethu zimbili enye ishadele kaThusi enye ikhona ilapha ya endaweni yasefolweni la yakhe khona umzo wamhlongo lapho imisebenzi yelanga ayenzile kithi ngelinye ilanga izinsuku iseyiningi ngiyoyixoxa ngake ngayixoxa la inkosi ilanga ivusa uManzama ozalo baba esefile emkhayidini ithi ngeke kulunge lo nkosikazi afele la bathi amakhosikazi asehomisa hayibo baba sithe useshonile uthi ngeke kulunge lamantombazana sonta wodwa kubo othetha amacala ozafe lo nkosikazi ngeke kulunge wavuka ekufeni uthi ke inkosi ilanga ithi wena ntombazane njengoba usuhamba nje lungashawule lesini ungafikile ekhaya inhlangakazi kanti lesini yila izophuma ngalomphefumulo sikhuluma leyo nto namhlanje sikhumbula into engalinganiswa nalutho emhlabeni njalo hayi siyabonga mfundisi sabuye la ngithi ngiyayibuka imizuzu manje 7 minutes hayi khona indaba ezongena kaMshumayeli kulo 7 minutes ithi qaqa ngiyabonga kunemkhuba yabantu esekhona namhlanje yokuthakatha igama leli lokuthi ukuthakatha kwakuthakathwa nakudala nasemabhayibhelini kukhona ukuthakatha kwakuba khona kodwa lokho engikhuluma ngako namhlanje ongeke ukwazi ukuthi kwasuka kanjani la kwaBombo eMthwalume kwaba namadoda umzi waseBhekimesi yasewukhona ayilokho ephathazekile angazi ayekhathazwa yini umama khosikazi akwaShembe ethi uShembe uNkulunkulu nanamhlanje izwe lonke likhathazekile ngizodlula lapha encwadini noma uyoyifundela wena ekhaya kaIsaiah 41:21 verse ngalo uNkulunkulu okukhulunywa ngayo athi amakhosikazi lamadoda hawu konje namhlanje u14 engazi ukuthi kwaqondana kanjani labafazi bakaShembe bayazalana kulomuzi waseBhekimesiya bethi lokhu uShembe uNkulunkulu wathi hoyi kwaku October bathi soke sibone kahle ayiphuzela nje mina ngazi ukuthi kwakusukeni kwenza kanjani lamadoda uma esekusho lokho ayesehlanganisa izinto zawo ayazi ke wona hlanganisa izinto zalathi malishona ilanga aqoqana lamakhosikazi engemaningi eza kulomuzi waseBhekimesiya afika ke phethe iphefu ibani ke lezo ezazi kade zakhiwa ngekophi lika condense nentambo yozi elukiwe nophalafini phakathi kolayidwa la endlini lathi mali shona ilanga lishona ngabopha 7-8 o'clock ngoba kusehlobo laqala izulu lathi ukuhloma abanandaba naZulu ke bona beze ku14 lamakhosikazi akaShembe kulo uNkulunkulu wawo laqala izulu lathi ndindindindi hayi abanandaba naZulu la endlini mase kumnyamana base belayidi ibani zabo kwavele kwabheja indlu la kwabuvu phela iphefu zinjalo asinalo ilambu ukukhanya okuqamile kwavele kanjalo zihlabelela ingoma yikhulu nama24 basinda ngokuphephisa abahambe engozini zathi uma zisalisho kanjalo leli verse laqhuma izulu eminyango bangena evesini ngiyawuhamba weguqabadele la ngena izulu eminyango kwangena imbokodo njengaka kwavele indlu yabomvu yonke endlini lamakhosikazi ala nezingane ezinye bayibelethe ezinye bayihola ngezandla la ngena leli izulu eminyango lahamba nje lenyuka lehla liyabhampa la endlini libuza uShembe nje ukuthi ukhona uShembe la endlini na ingane kwanele kaShembe ngeke uthi uzombona ngesiqu khona wabonwa izwe lakithi le eMampondweni la kwaBombo
lathi mali iphakathi lelizula alibona amakhosikazi ukuthi ayibo sizofa la ayesiyamemeza uyamenyezwa uNkulunkulu athi weshembe yabhampa lento endlini yehla yenyuka phakathi la amakhosikazi anengane zawo la endlini ebusuku October ho weshembe amemeza nje kabili kathathu wangena lo shembe omenyezwayo lapha eminyango kwangena yena ubaba ilanga lesikhuluma ngayo kule nyanga esikhuluma ngaso ukuthi inyanga yesikhumbuzo sakho ubaba ilanga kodwa ke sikhuluma ngomnenke ukuthi wadlula la shembe umnenke uma ingena lapha eminyango uhamba nje kahle kancane uma kwakuyimina ngangizogijima ukuthi ningaqhumuleli izulu la endlini kufa abantu yena wayihambela nje kathi waselicakula leli izulu ngesandla lama la wayesebheka eminyango la engene khona lapha eminyango nanga ubhombela isitimela samampondo wayeselijikijela leli izulu la laphuma lapha eminyango walinqaka lapha ubhombela walikhipha phansi kwezihlahla zindi izihlahla lapha ezikaGamtree phezulu eBhekmesiya la laqhuma phezulu kwezihlahla kwavuka bonke abantu kwabombo kwathi kwenze njani aphuma amakhosikazi ahalalisa athi halala guqabadele kwacwaza ebusuku October kwacwaza isigodi sonke sakwabombo asha amadoda athi hayi uNkulunkulu lo sehlulekile ngoba imbokodo nesisekelo ebuza ukuthi ushembe ukhona la endlini bamthole khona endlini asifundi incwadi yakho ayifundwe ngifundele mfundisi lethani indaba yenu usho uJehova nisondeze izizathu zenu isho inkosi kaJakobe mabazisondeze basitshele okuya ukwenzeka izinto zakuqala ziyini na mabasitshele zona ukuba sizibeke inhlizweni zethu sazi ukuphela kwazo noma nisizwe sokuzayo sitshelena okuzayo ngesikhathi esizayo sazi ukuthi ningoNkulunkulu yebo yenzana okuhle noma okubi simangale sikubone kanye kanye bhekani nivela kokungekho nemisebenzi yenu ayinto yalutho uyisinengiso onikhethileyo ukhona ngimvusileyo nyasenyakatho wafika nasempumalanga ukuba bizi igama lami eliyokuthi uNkulunkulu amen igama lakhe phela linye uNkulunkulu ilona ke lelo gama ngenzela icace la indaba enkulu uyakwehlela phezulu kwezikhulu ngaphezulu kodaka njengombumbi exova ibumba bathi yokwehlela phezulu kodaka kusho ukuthi bese ehlela phezulu kodaka lolo daka liyogcwala umoya wakhe liyokwazi ukuthi labo ehlele phezulu ababunjiwe yena uma bekhuluma ngegama lakhe kwenzeka izinto sokukhulunywa ngale yantathu uJesu nina ngoba senibone mina seningoNkulunkulu ngoba mina sengehlile uthi uMahlase ngosuku lokuqala efika la uthi ngehlile khona incwadi ayivula ithi ngehlile nathi iphinda lencwadi mehla wehlela phezulu kwabantu mehlela phezulu kwabantu ufika ubagcwalisa umoya wakhe ya ithi ihlabelelo sakho ushembe sithi samlandela uphunga elihle sase sinuka iphunga lakhe mase sinuka iphunga lakhe lapho sihamba khona abantu bezwe iphunga lakhe lingene kuthina bayasinda kodwa uma singahambile kahle ngeke linamathele kuthina iphunga lakhe iyona lencwadi Mahlasa akhuluma ngayo ngiyabonga mfundisi sibonga kakhulu isikhathi ke manje sekuyimzuzwana bese lithi gama nxa lishaya ihora lesihlanu lizothi mase lishayile lesihlanu lizothi mase lishayile lesihlanu emva kwalo sizobe sesibuya ke bese singena kahle sesiqhubeka nalo uhlelo sikhona esikhumbuzweni senkosi ilanga sithi sikhumbule kuphakameni 4 to 6 njalo ngamasabatha akuyo inanda 88.4 FM siyabuya khona manje sekunjalo sesiphinde sabuya isikhathi ke manje sithi 8 minutes past 5 ekseni nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbula ekuphakameni sikhumbule ekuphakameni hlelayo lapha umshumayela uSpace umfundisi umhlongo uJabu Sambuthi sebeshilo ya siseqhubeka nalo uhlelo lwethu sithi sikhumbule ekuphakameni
nanda 88.4 FM ya siyake uzothi ke ya noma ungaqala nje manje noma uzobona nje ngabo 1:30 ubuqalelela uthumele lapha ya ku WhatsApp wethu 068 7649969 068 764 9969 uthumela imiyalezo ukuze sikwazi ukuthi sixhumane sizoxhumana lapho na ku Facebook sikhumbula kuphakameni 1976 ukwazi ukuthi usixhume sikwazi ukuthi ke sifunde imiyalezo la kwi-page lakho ka Facebook na ku WhatsApp isihloko sethu ke la sithi inyanga yelanga hayi ukuthi sikhuluma ngenkosi ilanga nje kodwa sikhumbuza nawe emlaleli ukuthi inyanga yelanga ngoba njengoba bengishilo eqaleni ngathi indaba zenkosi ilanga ziyagaxela ngala igaqele ngale njengoba kuloko kuzwakala nje hayi mase sithi sikhumbuzo ke isikhumbuzo ngqo hayi ke sobe sihlala nje phezulu kwenkosi ilanga size siqede ya asiqhubeke nayo umshumayeli ngibonile ukuthi hayi bengeke kusangena lutho sesihamba sesithi kuyogwinya manje asale sesiqhubeka futhi ngiyabonga Samboti ukhuluma indaba enkulu ngoba ushembe munyi ababaningi uma uthi ubaba mkhulu ngapha ilanga kodwa ukukhuluma into eyodwa ake sikhulumeke indaba enye yenzeka la emakhabeleni eCranscope bakhona umuzwa kwaDlomo la emakhabeleni owawukhonza lapha ekhaya kodwa kwase kumama wakhona kuphela nezingane kwaba nomfana wakhona owathi mayesefuna umsebenzi ethola umsebenzi wayeseye eGoli mayefike eGoli wayesethola intombazane eyayingakholwa lapha ekhaya wayithatha wayilobola washada naye wayeseyibuyisa ke ekhaya ngoba nangu nina wayesele yedwa lapha ekhaya la emakhabeleni eCranscope asikhuluma ngendaba yaphesheya sikhuluma ngeleli lakithi uma ke umakoti esefikile lapha ekhaya kwahamba umakoti wayithwala uma sekufika lezi insuku zokuthi uzawukhululeka umfana wakhe wayesephathisa kwaba besuka eGoli beze ekhaya njengoba namhla besekhona basuka kanjalo phathisa ukuthi hawu ngoba insuku sezinje ningicelele kuma ukuthi umakoti bengithanda eze ngapha eGoli ukuze abe seduze nezibhedlela nodokotela umyeni wakhe ke lo uDlomo umfana walapha ekhaya asikuzwe lokho isalukwazi cha singenqabi sivume kulaba ababefikile beyibeka lenkulumo mhlambe bafika ngesabatha noma olesihlanu bazonyuka ke phakathi komsombuluko noma ngesonto noma umsombuluko abeselungisa kuyamtshela ke unina kumakoti uthi umfana umyeni wakho kuhle ukuthi uthi ukuyaqunga seGoli usondezele nezibhedlela njengoba uyithwele cha ngoba izwi uyalilalela umakoti ifike le moto imthatha umakoti bahambe babhekeke eGoli uma efika ngale kumyeni wakhe emva kwenzukwana besemisa esibhedlela eBalagwana kuyiKhrisani namhlanje uma efika eBalagwana bambuke odokotela bese bethi cha ungabusahamba ngoba nensuku zakho seziseduze nebala ke cha hlala umakoti uma selufika usuku lwakhe lokuthi abelethe kubonakala ukuthi kunayo inkingane engabonakali kahle ukuthi ingakuphi cha inkingane ibe khona bese bembelethisa ke umakoti namhlanje wonke umuntu uyazi ukuthi ke kuye kube khona abamjova ngakho umuntu obelethayo noma ozohlinzwa athi ukuthola ubuthongwana nokuthi ubuhlungu angabuswa kwaba njalo nakulo makoti uyebekela isikhathi ke
kusetshenzwa yonke lento masinya ukuthi ngesikhathi esithize uzophaphama abuya avuke eselungisiwe senayo yonke into aneseke ngendlela azoneseka ngayo. Kwaba njalo ke nakulo makoti wasemakhabeleni uma behluleka ukuyibelethela yena bese bemsika bayikhipha ingane. Uma beyikhipha ingane bayibona ukuthi la ekhanda kuyona amathamba kahlangene kahle. Hawu amathamba kahlangene kahle enganeni bayibone futhi iphela ingane. Hawu nasi simanga bese beyithatha ingane beyise emakhazeni. Balindeleke sebemenzile konke unina lokuthi uzawuphaphama. Unina sedlule lesisikhathi abasibekile. Laba onese kade bembhekile emini ekusukela ekseni engena la baphume baluleke laba bangenakho ukuthi ke nasi isiguli sethu asiphaphamile kuzoba manje kodwa kuyabonakala sona sisekhona. Selusweke lesi siguli kuze kuzoba sengathi kuyase ekseni ngesikhathi ebengene ngaso sesevile manje. Lesi sikhathi aphaphama ngaso singangosuku lonke manje ngendlela kade elindelwe ukuthi aphaphame ngakho angayenzeka kweva. Uma sekwevile sokufika laba abamlusile abesiyaphaphama lo makoti. Hayi bambona uphaphema abesebuza into eyodwa. Iphingane yami. Awu bamzibe babona ukuthi ikhanda phela mhlambe lisazula yini. Akubuza kwesibili iphi ingane yami. Akakuzwa ubhlungu okuyena akayikhuluma yena ukuthi kumkanye kodwa ubuza ingane ngoba ubevele ngene la ethwele. Bese beyethi uxoxa nayo nesi aphinde abuza ingane yakhe bese bebiza udokotela. Oh bamtshele athi udokotela eze lapha bamtshele bathi cha bo nawe nje asazi ukuthi ubuye kanjani. Lokusukela izolo namhlanje ila uvuka namhlanje bese sicabanga ukuthi uhambile thina emhlabeni. Ingane yakho naye iphuma ihambile ingaphilile. Abesethi lo nkosikazi lo makoti athi hayi yami ingane iyaphila. Bese beyathula babona ukuthi ikhanda lakhe kusho ukuthi alikaphili kahle ngoba uvuka kabi ebevele hambe dedelele kabi elalisiwe. Wathatha isikhathi manje ikhanda lakhe alikabuyi kahle njengoba nje ingqondo yakhe ayikapheleli ngoba naku sebuya eusukweni olunye usuke kade engasalindelekile. Uyacaza kumakoti uthi umakoti ungitshelile lo baba ebengihamba naye ongehlise ehashini uyakhomba ukuthi ungibeke la. Uyasibona isibhedlela sinjani sinembhede eminingi ewodini kodwa uyakhomba ukuthi ihashi nje lo bengigibelise ehashini ungehlise la ukhomba khona la phakathi ngaphakathi. Babona onesi ukuthi uyagula lo muntu ikhanda lakhe likalu. Babeza udokotela nangu udokotela bathi udokotela nange isihlupho uthini. Uthi ufuna ingane yakhe ingane iyaphila. Dokotela abukelele ikhadi elibhalwe ingane iphuma ingasekho naye futhi njengoba evuka nje befanele avuke khona izolo kodwa izovuka namhlanje. Athi ke bathi ke onesi ke uthi ufuna ukuyibona ke lengane ilapha emakhazeni. Athi udokotela kulungileke mxhageni niye emakhazeni eingane ayobona ingane yakhe le ngasekho. Ngane kwanele bamkhage konesi baye khona. Uyabatshela uthi la bengihamba khona ukhona ubaba ongitshelile wathi kwamina bese ngingasekho wathi kodwa uzongibuyisa. Wathi nale ngane futhi nayo ifile wathi kodwa uzoyivusa. Uthe yami ingane iyaphila. Kwafikwa ke emakhazeni bazithinta inkinobho onesi zasemakhazeni esizoletha ama tray yengane nanga ama tray nali wayese base beyayivula ingane bathi nayi ingane yakho le oyephuma izolo ayisekho emhlabeni ayiboneke noma wakhala wenze njani. Wathatha amagqatha amabili bebuyela ewodina besuka kulo. Lo makoti lakhuluma izwi la lathi ungayishiya ingane yakho ngoba iyaphila.
kwateleka umakoti bheka ke kuteleka umuntu eyigulela batho nesibaqhuba sithi ngeke ingane yami yaphila uyisana ingane yami angisayindawo la akasho ukuthi kunezwi lishoyo ngoba ingqondo yakhe iyaphila kodwa manje nali izwi liyakhuluma kuyena onesa abazi ukuthi lelizwi abalizwa bona awu hayibo nange seteleka bakubiza udokotela seyibonile ingane yakhe kodwa manje uthi ingane iyaphila dokotela athatha izipopolo zakhe lezi abuyele khona emakhazeni la kulele khona abangasekho nakho abese ebuka lengane ayikhiphe lengane udokotela phela lo ayikhiphe lengane afake izipopolo zakhe lezi abese ayixilonga ingane abese hlebele onesi athi thatheni masinya nihambe niyoyilungisa iyaphila napho nesi baphuthume nayo ke manje sebeyokwenza okwenziwe enganeni ezisuke zizalwe zaphila kahle bakwenze babuye nalengane bese beyayibona ukuthi hayibo ikhanda layo kalihlangene bese beyibopha la phezulu ukuthi ikhanda layo lihlangane ngoba izawukhula lizobe ligcina lihlangene ikhanda layo lihlangene kanje hawu umakoti usethi kumakoti ungitshelile lo ngishiye la ngiyasho wathi ingane yami yaphila nami futhi ngizophila uthi kahamba ubani thakamtshelanga ukuthi ubani kodwa nje nakwa kushiya kanti uthe uninazala ngesikhathi le moto ifika wathi uNkulunkulu kaShembe nanga umlobokazi walapha ekhaya uyahamba uyeGoli njengoba eyithwele nje ngicela Nkosi yamakhosi azabelethe kahle abuye nengane ize lapha ekhaya iphila wahamba umakoti wayela kodwa uthi uhamba nothumekile manje uhamba nalo Shembe ngane kwanele uyafika phambili lapha zadlula zambili insuku umakoti la esibhedlela kwathi kulolu lwesibili usuku angithi kungena abantu ekseni bezobona ingane bezobona iguli la esibhedlela uthi nala ke kwangena uthi kwangena insizwa enhle la egqoke kahle lensizwa enhle egqoke kahle la uthi yayiphethe isembatho isigoqe ngesandla la uthi kwathi ngo9 mabengena lana yayisibona unesi yeza kunesi yathi nesi ngifuna ukubona lengane yasemakhabeleni enekhanda elingahlangene amathambo kudumile lokho ukuthi kunengane la ibuye emakhazeni kodwa ikhanda layo futhi alihlangene kahle uthi wayithatha lo nonesi lo muntu omnandi lo ubaba mkhulu wahamba naye uthi wayesefike emkhombisa unanku umbhede uthi le ndoda yathatha lesi sembatho yabhula lengane ngomoya umile lapha unesi usemkhombisele la kukhona uyayibuka le ndoda enhle kangaka uthi yathi mayiqeda lapho baphuma bonke abantu bahamba uthi base bebiza konina beengane bezoncelisa bathi mabeyibiza bathi we masibanibani ngisimbonile uyisemkhulu wengane yakho hawu wathuka umakoti wathi hayibo lapha la ngishadele khona mina ayikho indoda ekhona obaba mkhulu bakhona noba wathi hayibo uma kwenzeke ephinde bebuya lo muntu ningitshele useyasho uyathandaza manje uthi uNkulunkulu kaMame nazi ipoki zalapha esibhedlela zizokwengama ingane yami ukhuluma noNkulunkulu kanina lo nina zala onguShembe kwasanga kusasa kufika ugagani lokubathiya ngayizolo kade kuubabilanga kufika umprofeti ke manje umqali wendlela inganekwane ingena ngo9 ngizobona lengane enekhanda amathambo ekhanda bengahlangene njengeyayisona athi wosamkhulu ayibeka ayifika ibeke naye uphethe isembatho afike nizokufanayo abesethi uma uthe umakoti ngayizolo uma kuphinda kwenzeka ningibize makoti usefikile uyisemkhulu wengane uthuma wafika umakoti wamela kude ngoba kabi isikhathi sokuncelisa ingane wamela kude uyambhula impela ngiyibona kuyabhula hayibo
lo muntu ophula ingane yami emini kwabha kwahlangana amehlo elapha kude nalo Bhombela wambona akazi wabona kanjani ukuthi ubuka yena wayesiyasuka uBhombela lapha enganeni waya kuyena umakoti lapha eminyango uyabuka ngaphakathi kwathi umengena umakoti wayesekhumbula ukuthi esihlabelelweni lesakithi kukhona le ndoda umprofeti isithombe sakhe lapha awu nango lo muntu ofana nalo wamuntu uthi ke uyafika ke lana uBhombela uyami uthi sawubona makoti mntanami uyavuma hayi ephusheni njalo ngikhuluma ngento eyikhona uyavuma makoti usethi uyangibona uthi ngiyakubona baba uthi ngikubuyisile uyangazi mina uthi angikwazi uthi ngingishemba ngikubuyisile endleleni nengane yakho ngakutshela ukuthi izawuphila ivukile wayesethi uyabona ke zintathu nje insuku namhlanje ngizokunika zona ugogo walengane uyilindile ekhaya sizoba ntathu nje insuku engikunika zona ula esibhedlela ubuye wakuhamba ekhaya ngoba ugogo uyafuna ukuyibona ingane yakhe uthi ngase ngiyabona hayi bo ile uNkulunkulu kaMaye ngihlale ahlale ekhuluma ngaye lapha ethi uNkulunkulu kaShembe nangezisho la ukuthi uShembe baphuma wanyamalala wathi umefika udokotela ebuka leli ikhadi wabhala ngempela insuku zantathu wathi emva kosuku lwesithathu uyahamba esibhedlela engingazike noma kusasigcwele isibhedlela lo muntu akahambe manje ngoba uvimbele embhedlela kodwa kwasho uBhombela wathi wena zintathu insuku zakho uyahamba ekhaya ya lengane le lokhu kwenzeka esibhedlela eBalagwana wahamba lo makoti wafika ekhaya sahalalisa salikwazi nayi indodakazi kwakho indodakazi nayi indodakazi yakhe ingena lo mntwana lo athi Nkosi Shembe hamba naye abuye nengane yabuye iphilile ingane siyothuba indaba yalo Shembe le inkanangane ngoba manje yabona khona uShembe wenyama esimbonayo esihlale naye kukhona lo Shembe futhi lo moya ongazi ukuthi uba inkanankana le uyabona ke baningi abantu balalele nohlelo manje isikhathi ke sama researcher ngoba lezi indaba bayazi njengoba uyikhomba eBaragwana uyikhomba apha ukuthi kuphi ekhaya khona abayaziyo futhi ozothi indaba yangakithi le yibo labo sike sithi engathi ungathumela ivoice note ukuthi ngizwile leyo ndaba bese uyayiqedela kahle hayi lo usekhona noma msekho noma usanjani kodwa ngake ngambona lo mntwana enikhuluma ngaye ukuthi uyithumele khona la uthi 068 7649969 usithumele leyo ndaba noma ubhale nje lapha ku Facebook page usho cha ngiyayazi mina le ndaba enikhuluma ngayo zibe mnandi kanjena ke kaShembe ngoba ngaso sonke isikhathi esiningi iqhamuka nofakazi sikhuluma indaba athi hayi yakithi le into emnandi kakhulu aqhamuka umuntu athi hayi nikhuluma yakithi indaba yakithi le isikhathi manje sithi 27 minutes past 5 hey yabo isikhathi sincane ngempela sithi sikhona isikhathi lo 2 hours awu wow nami sengiyasibona bahlale bethi asikho nami sengiyasibona nje hayi asikho njengoba umfundisi kade ekhuluma upho kwenu kusondezeni nisitshele khona nako ukwethu siyanitshela khona okunofakazi kuleli lakithi siyakhuluma ngento zaseJericho naseJerusalem naze zakithi okunye lapha encwadini kaJohn 16 mufunda ku5 uShembe akekho eBaragwana uyangekho eBaragwana waye kwenye indawo uthi uJesu masehamba uthi kepha manje sengiyahamba ngiya kongithumileyo kodwa akekho phakathi kwenu ongibuzayo ukuthi uyakuphi na ngokuba ngikhuluma lokhu kini inhliziyo yenu isigadwe usizi kepha mina nginitshela iqiniso kungifanele ukuba ngihambe ngokuba uma ngingahambi umduduzi ngeke eze kini kodwa uma ngihamba ngiyakumthumela lapho esefikile kuyena izwe ukuthi leduke kangakanani yena uyokulambulela izwi ukuthi laduke kangakanani mayelana nesono ngokulunga nangokwahlulela mayelana nesono ngokuba bengakholwa yimi ngokuba ngiya kuBaba angisawukubuye nginingibone uthi uyabuya ngiya kuBaba anisawubuye ningibone
kublight ngiyabuya khona uthi ozayo ungumoya umoya ke awubonakali ingakho kuthiwa uShembe bathi laba besingisi omnipresent uthi ehlele eJudea ebe lapha uthi anisayo ubuya ningibone manje busubuza ke ukuthi uma ufunda incwadi yonke kuphi light khona ngelinye ilanga ngizobuya uthi anisawubuya ningibone muya ngale kwenye incwadi uthi ngeke nisangibona senozenihlabelele nithubusisiwe uzayo uyabuya lo muntu ubuya kanjani lapho la isho khona lawo mazwi uyaqalekisa uqala usiJerusalem ngela kwenzayo uthi ke ngeke nisangibona uthi nina enibulala abaprofeti usho ngoba abulawo uma uya encwadini yesambulo 3 verse 12 tonqobayo angithi ulokhuza le ndoda le uJohani uyabuza uNkulunkulu nangesehamba ubumthumile ezweni njobe ehamba nje sakuyokwenzakalani usenisithembiso nqobayo ngiyakumeza insika ethempeleni likaJehova akasawusuka khona ngiyawuloba kuye igama lami nomuzi wami iJerusalem elisha kuchaza ukuthi iJerusalem elisha kuchaza ukuthi khona iJerusalem elidala kuchaza ukuthi khona igama elisha kuchaza ukuthi khona igama elidala elalivela ezulwini nalo nalibulala sokunegama elisha elizayo yiliphi lelo gama linye elifikile emhlabeni elidala esifika zathina amaNazaretha aliyaqala Thabo oyikhuluma yilanga sifike sathi thina ngo 1906 mefika in spirit efika emoyeni la kuboshwe khona uMeseli inkosi yaGumede kwabe ngathi into yokuqala ukuthi kuzokala indaba ethi Shembe sathi iqhamuka phela lethi Shembe ma usufundisisa manje imaphi seGhana eRwanda indala lento ethi Shembe isho ubungcwele umuntu ayifunda khona kodwa thina masiyiqala la siqale ngathi into entsha uthi kuJesu ke umoya ongcwele uthi uyokwenza imisebenzi emikhulu ngaphezulu kweyami kunale kahleke asilinganise umsebenzi la khonta isho la udadewabo kaLazaro Nkosi ukububu khona meaning kwakufanele abe khona in person njalo uNkosi ukububu khona uShembe mase efikile akasasebenzi ngokuba khona ngenyama usesebenza nangomoya khona la ethebe kwenye indawo bembona bekhuluma naye ebekwe bathi hayi kade sinayo hayi kwahleni nina beni naye nini ngo12 bephethe inkonzo eJudea nasendini bese makhabeleni uMadliwa eGwenya wathi benaye phansi kwamanzi ebese enhlangakazi kunjalo i-distance ayihambayo esuka la yambambela khona ingwenya Thabo ngihambile ngihamba nenkosi yakaDube le bebikhona nje ngesikhathi senyanga yezulu ngihambe nayo yangikhombi yambamba la ingwenya sahamba manje akuhambeki phayituze komfundisi awuma ke mfundisi mina nawe nomshumayeli siyayazi le ndaba khona oyilalela ongayazi awuyithi fahla noma uzoyincapha ukuthi uba uMadliwa ingwenya kwenzekalani uMadliwa uzangalahleka ongayazi le ndaba base imina lese ngivele ngayishutheka kunjalo uMadliwa ingenya indoda kaNduna ngazi ixoxe umshumayeli uthi ngoba kwakukhuluma yena umfana wakhona seyikhehla sekhulile uthi kwakuyisabatha uthi ubaba umame uthi asihambeni siye esabatheni uthi ngathi mina ngiyokwelusa vele inkomo zazikhona ekhaya kodwa bekhona belusa uthi sahamba ke sahamba sayakwelusa uthi mase kulaphe kweluhleni sezizobuya inkomo ezizosengwa ziyophuza ezibukweni la ezibukweni ke sisibambe inkomo mase zikhona ubhukuda kwethu si ubhukuda inkomo uyithela la bayithela lana emfuleni la bambelele emsileni sebambelele emsileni babhukude ngazi zabambelela ke emsileni zathi uma ijika zithi kanti nansi ingwenye ethuka lenkomo ayebambelele emsileni wayo yathi uma yethuka waphunyula emsileni ibalekela ingwenye isibona yena yayisiyambamba
uthi yangikamfuna wena ke amazipho la amazinyo engwenya ngiyamkhumbula impela wathi mayikhunya indaba vela phenye wena ke uthi yangibamba yangigamanxisa yangithi uthi yayisima nami yenza nje uthi angizange mina ngibone ukuthi ngizofa uthi ngathi nginqabile kuma ukuthi ngiye esabatheni kambe uzongenza njani ekhaya uma ngifika yena usacabanga indaba ukuthi uzofika ntamba amashawu akaboni kusekufeni manje akaboni kusekufeni la eGibisila inkosi Magemegeme wayethe ubaba omkhulu kuyo ndaba ezitha yakhe indlu la okothi uma kukhona into eyenzakalakho la ezweni lakho ungene khona ungitshele imfundisi kade ekhuluma la ukuthi wayethe kude abese ku endaweni ezithize indaba yama cellphone le indala yasezulwini akabo ushambe wafika ne cellphone nje yokuqala ufike kwayibeka lapha eGibisi i-cordless i-cellphone into eyihlali on nje ingenayo idatha wena uzongena lana nje makhona inkinga ungena la makukhona into eyenzekile la ezweni lakho ungene la endlini yakhiwa lendlu amakhosi aqala phela elizwe izwi kaJehova futhi embonile ayinenhlahla uthi ke lo mfana bathi abafana la mabephuma nenkomo nangu mina ningweni ngiphethe lapha futhi bayangibona hayi ukuthi ngidukile nje emanzini njengalabo abaduke emanzini namhlanje nanti ngiphethe ingweni kodwa ngoba iqala ikubambe izokushonisa phansi lokho ikwilizisa isazohamba ke naye bagijima ethempelini bagijima wathawi usedliwe ingweni kwasokuthi umadliwa ingweni hawu kuthi kwathi makuzwakala lokho inkosi ikhona etempelini yasithi inkosi amakhosikazi akaphume nalo nkosikazi ahambe naye amakhosikazi aphume naye inkonzo ayiqhubeke iqhubeke inkonzo yathi la ivalwa khona yaphuma inkosi yaya kulendlu ubhombela eyikunike inkosi yakaduma yathi Shembe ayiluthandazi Shembe wathi ingwenya ngeke ziphinde zimudle umuntu umfana kaNdunakazi simbambileke ingwenya wayephumela eminyaka akasho ukuthi ayimbuyise futhi wayephumela eminyaka utshela uShembe usemtshelile uShembe uthi ke umadliwa ingwenya lo esikhuluma ngayo wakwaNdunakazi uthi yahamba nami ingwenya uthi yacila nje emanzini amanzi akazange ayenze lutho yena yahamba endindawo uthi yathi isuka yicila phansi kwakuyithuba lezi mhlambe zabo 10 ekseni yenza lo mkhuba lengwenya uthi yashona phansi uthi ngathi ngiyabheka phansi ngoba wayebuka yena uthi ngabona umzi wasethempelini hawu ithempeli kanti lihle kangaka nanku umuzi oseGibisile ufica la ngaphansi kwamanzi uthi ngathi ngisenjalo uthi kwaphuma ubaba omkhulu lapha uthi ngambona umprofeti ephuma kulendlu ubaba omkhulu uShembela uphuma kuyona lendlu uthi weza la wama la phezulu komfula uthi nengwenyi la uthi wakhuluma uthi ingwenyi lo yithi kancane ngamanga ekhanda uthi angimzwanga kodwa uthini khuluma nengwenyi yathi uyakodwa uyambuthi uyambona kodwa uyathetha ingwenya yethula yenza nje la phansi kwamanzi uthi yasiyavunyuka ingwenyi yathi mivela nami phezulu kwamanzi ngayibuza ngathi kodwa kwenze njani kade ngisabo kubaba mkhulu wena wawunyuka uthi yashona phansi futhi uthi kwasekuvela umuzi wakithi uthi wavela uKhazimolo umuzi wakithi uthi ngasho ngathi hawu nangu umuzi wakithi nase sibaya sakithi ngiyawubona phela ukuthi uKhazimolo kanje nje uthi ngiyabona wakithi ingane le ngathi sijatshuswe le bicycle edlala lapha kwamanzi idlala nengwenya yathi uma ivuka uyasho ukuthi awu madoda iyaphuma futhi lengwenya la ngisabukizwa la uthi ngathi ngibona ngangisengishaya umoya obandayo kanti ingwenya siyabuya ezibukweni uthi kwashikhala amanzi enza nje uthi yathi mayifika lapha ezibukweni yema kanti sokusemini inkonzo sivaliwe ngale bonke abantu babuya beze ezibukweni bazobuka la kuzohlatshelelwa la bathi Shembe ayi lengane ayilalanga esiswini sengwenya ayibuye ithambo lawo silibone la yathi miqhamuka labacaba ukuthi isikebhe ngikushikhala amanzi lapha yezi ingwenya yathi mayifika njengalapha buqamama yema ayisimphakamise yenza nje yathula yathi akulula manje ukuthi imkhafulo ngoba amazinyo angenile kuyona yaduma ingwele
engeke idume ubani ozoyilanda yathi inkosi yakwaDube yakhetha amadoda amabili engathi kwakumfana wakwamjadu owayemude nomunye yasithi hambani niye kuyona niphakamisa umlomo nikhiphe lo mfana nibuye naye aba nesibindi lamadoda ngalo shembe angena athi amanzi meseshaya la esifubeni afike ngwenyeni afike omunye wabamba umlomo ngaphansi omunye wabamba ngaphezulu nangumfana athi uma emazinye phuma lapha bamthatha umfana ingwenya yavala umlomo yakhala yemuka yabheka le babebuya nalomfana kwaduma ingcwele nje wayede isho umfundisi lo madliwa izingwenye esambunayo nale imbobo sayibona amazinyo nase sitimeleni abantu abebehamba ngestimela kaMashu bambonile ngoba beshumele esitimeleni kaMashu abeseyambula athi nakula sasikhulumi ngento yibo ubufakazi nje wayiveza athi nakho yayingibambela ngabona phela ikhandela selimhlophe ebalimnyaka ukula kwakhe ebalimnyaka ukuthi usukaphi ebanjwe ingwenye emincane ngalonkulunkulu indaba kaShembele 0687649969 0687649969 nalapha ku Facebook ngiyibhalile le namba ngibuyele emuva kancane emfundisi ukhulumile ngoShembe khona indaba oyikhulumile negama lakhe lisha sengikhumbula angisazi uba kubafundisi othi babehamba nobabamkhulu egeze emfuleni udlomo ilapha leyo ndaba ikhona isambulo 1916 uthi ukhona engimvezile uthi ubhaliwe unegama ethangeni lakithi inkosi yamakhosi umbuso wamabusi isambulo 19 unegama lotshiwe ngubeni yakhe nasethangeni lakhe elithi inkosi yamakhosi nombuso wababusi awithfahla uthi uPetros Musa wenkosi Dlomo umbhali kakhulu ubhalile la kuleli bandla owalandwa esebenze egoli wabesathe emsebenzini wayethe esebenza abembona uShembe emsebenzini egoli athi wemfana kaDlomo ngitheni kuwena inkosi la ngitheni kuwena angisho ukuthi ayike egoli akafundile njalo ayike egoli futhi inkosi la standard 4 wefundile menjalo akakhulu standard 4 wakhuluma ngithi phela ku standard 4 usabe sathe lo Dlomo engikhuluma ngaye ile ndoda eyake yahamba nobaba omkhulu ilandela imbongolo yakhe uthi ngeyilanga wadoja kubo ethi ufuna ukubaleka nobaba omkhulu uthi baba omkhulu kuthema kuwela umfulu ugcwele uthi baba omkhulu bayakhala abazali bakhona mfana ubani othe doda kubuyele emuva manje uthi angibuyele emuva umfulu ugcwele nje ngithose winene uDlomo la emachuneni ngizokubuyela kanjani emuva uthi ngafika kukhona isihlahla uthi lesihlahla usajwela ukuganga sabafana uthi kodwa inkinga ngangasazi kulesihlahla sophelela lapho uthi ngafika ngabambelela kusona sitenge ngenzela ukuthi mase siwa singijikjele ngaphesheya komfulu uthi ngabuyela kanjalo ekhaya amen bengikhuluma lena ke yokuthi unegama uthi umfica ke uyageza ubaba omkhulu ngoba uloke emlandela njalo la yakhona uloke emlandela uthando uthi mangumfica uthi ngalibona leli gama libhaliwe kuyena uthi ngalibona ngawo amehlo uthi wayesengibuza uthi ubone intwana mfana uthi ngathi baba ngibona ngalutho wayese oqhubeka ukuthi awubona ngalutho ungatsheli umuntu ukuthi wabonayo kodwa utheme sezohamba emhlabeni wasitshela ngikhuluma ngendoda ngiyakhuluma Mshumayeli ukuthi ngiyafisa ukuthi umfundisi uNdlovu akaxoxe ngoba ngalanda abona noprofessor uSeyizen le ndoda engikhuluma ngayo indoda ithi kumina mangizoyibona esibhedlela eEdington ithi yabona la uhleli khona kule bench ohleli kulona akasekho njalo ubaba ilanga ngokwethu uthi kade ehleli la uhleli khona ubaba ilanga tela mhlawumbe ngizokuthi uyagula uyayizwa indleyo nto uthi ke ukhuluma into yamanje nenyanga yezulu ingasekho into ayizolo uthi kade ehleli la
uthi bingakahambi Bingakahambi kambe babudlomo. hayi bingakahambi Uhambe eqala idlomo. Phela uyayibala nayo uthi naye ubaba uthe uyabona ukuthi abasamthandi uthi the inkosi ilanga naye ke sesamlanda ezulwini uthi Dlomo uthi ngibonile abasakuthandi uthi ngiyakubona ngiyayibona indlela ekuphethe ngeke ngisahlala sengizokula uthi ubehleli la uthi ke kumina hamba ke ufika utshela uSithando no Professor uThazen wasewesivile ukuthi lungashaya lesithathu bengafikile la ngifuna ukuzokhuluma nabo ngifuna ukuzobabona mina ngilethi washa ithe ngilithenge uthi leli washa ngifuna ukubuka lona akenzeki lutho uyagula uthi ngifuna ukubuka lona angane wefuna ukubuka isikhathi okuphuma umphefumulo namawasha ozopho nalivala lithiwe wethanda la uma washa lelo washo lifaka la elifake ephaketheni uthi ke ufika ubatshela ngashaya lesithathu ngifike ngumtshela uprofessor ngumfonela uprofessor uThazen kanti uprofessor uzofonela umfundisi uNdlovu ukhona umfundisi uNdlovu eMlazi owayekade umphathi weinsizwe eMlazi usengumfundisi manje afonele yena mase mfonela abelungu angazi ukuthi uNkulunkulu wabanikani athi uprofessor uThazen asithenga amapijama amasha sithenge novaselina sovuke nethawula sovuke simthathe simsuse embhedeni sihambe siyomgeza ngalolu suku bamthatha bahamba bafike bamgeza ngithi bafika kulesithathu bamgeza bamgcoba uvaselina bambuyisela endlini bamgqokela amapijama amasha kanti ngalobo busuku kade bemgeza ngabe uyahamba ebusuku wesiyahamba kodwa uthi the inkosi sengulandile sesiyahamba ngoba basakuthandi andikuyiqiniso lokho mfundisi hayi ukuthi ubabudlomo babengamthandi ngalesi sikhathi namanje abantu abamfuni ngoba imibhalo yakhe ikhona abantu abayifuni Hlala simamazela la ikhona incwadi lezi incwadi lezi ezigcwele la nalezi ezibhalwe ubaba umnyane imibhalo eyibhalwe ubabudlomo no Osdazen okunye bakuthatha kuyena ubabudlomo kunjalo manje imisebenzi le ayenika uShembe wathi uShembe bhala Dlomo Thabo inkinga yabantu la yabona wasikhuluma nje sikhuluma noMahlasi umuke wakhuluma into athi uShembe yenziwe labantu abangasafuna ukuyenza uthi uqeda la bebhala kumafonini bazobhala la kumina babhala bathi sikuzwile uhlasela ukukhuluma indaba kaShembe namhlanje abangasayifuna abantu uma uyivusa uyahlasela kodwa kune soyidlala ngelinye ilanga la ithi inkosi ilanga khona ithi eningakuzwanga ngami eningakubonanga ngikwenza anokuphika ithi bawonixosha emathempeleni ithi kodwa baba nixoshela ukuthi anifuni ukwenza izinto abaza uthi anophuma mebenixosha amen usho enkonzweni ayiphethe ubhale phansi konke lokho abasho bona ukuthi basixosha ngoba naku sisho into yashiwa uShembe abangayifuni bathi basixosha ngoba thina sihlubukile kodwa sibe sikhuluma indaba kaShembe abasho ukuthi umuntu yangithinta lento sangishayisa isitimela ngemukulayini kuthi uyahlasela asihlaseli sithe 1910 to 1976 sizoyikhuluma khona incwadi ayijwayele ukufundwa uthi ngolojwayele ukuyifunda yebo sithi 1910 to 1976 kodwa losihosha le ncwadi lapha kuHezekeli 33 verse 8 yangithi 8 ithi uma ngithi komubi umuntu omubi uyawukufa wena ungasamtsheli omubi ukuthi akashiya ukona kwakhe lo omubi uyokufa ngesono sakhe kodwa uma ungamtshelanga icala ngiyolibeka kuwe kodwa omubi umtshela wena uyoyikhipha ecaleni icala kuyoba elakhe njengamanje into esizoyenza la azilela ngoba sikholwe kakhulu kodwa sizongoba seza uShembe ethi asiyolikhuluma iqiniso sizolimela kuze kufike la uNkulunkulu esibiza khona amen amen njalo nje hey mfundisi wahamba naye wajula uqinisile mawuthi kukhona into nabelungu uShembe ayibeke kubona ngoba kwayona lembhalo kaDlomo kwafika bona belungu nokuthi namanje ubaba umnyanda ukwazile ukuthi
ayithola phinda ayibhale kwasiza bona ngangikhona wafika Mahlasa walibona mhlawumbe iCartoon ubaba uDlomo wengesenayo iCarbon le yantanjana eminyama okuyona inamathela wengesenayo imali yokuyithenga wena sibeseke nayo imali yokukhanda imshini ama-Wrigley ukuzangena lapha akekho omsizayo kodwa lo muntu uqoqa indaba ayiphethe kukhona igwile ebandleni kukhona izifundiso ebandleni abamsizanga kodwa standard follow ifundiswa lezi ekuyibona ngabe bayamphusha impela uthi hey uyase mina ngiyayikhumbula indaba abaBdlomo ngangize ngiyibuze ngoba ngangimfishanyana ukuthi yini le bhalwa yilo baba la engapheli uyahlanya loyo kanti ubabilanga wayeshilo ukuthi ababhala abantu la bekhona balethela lana uzofika ibuke lento abeseyikhipha kanjalo bathi uyahlanya kuthiwa uyahlanya lo izona ke le indaba thabo afika uThazen ufika akanalo ikhandlela akanayo umshini ufile iRigley kwakuyiRigley mshini oba ngumsindo oqala ebusuku yeah mefika uProfessor uThazen ufika ubaba uDlomo kade egula igazi libonakala ngisheyithweni athi methinta ngomuntu ungene igazi kwethe ngaleyo la ngavuka ebusuku wabeka ifoto lenkosi ilanga lesikhumulayo namhlanje uthi baba wangilanda eGoli wathi ngibhala umsebenzi wakho uthi ke lo msebenzi wakho kuthema uhambe emhlabeni ngelanga ohamba ngalo bangene eoffice bawuthatha bawutshinga wonke ngiyacela ke manje ukuthi ongenani unginike izinsuku zesibusiso ngiqede lo msebenzi wangithume wona ngoba uma ngawuqedile uzofika ungimise ezulwini uthandaza phambi kwethu wese sibeka phansi kwathi ngo4 ekseni ngoba wayivuke ngo12 wathi buyisana ibhakede wachama igazi lagcwala u10 liters buka lagcwala u10 liter wavuka ngakusasa mevuka ngasasa kwadlula izinsukwana kwafika uProfessor uThazen ehamba noBecken babehamba ngamaSuzuki lawa ama 4x4 amancanyanyana bephethe iCarton ligcwele umbhalo yonke yakhe kodwa lembhalo yakhe yayishisiwe wathi uyayishisa wahluleka ingabani ingabe uyishiselayo yayishe ukubona umushisa ibhuku akwazi ukushalo alishilo la khoneni manje la usubona isihloko indaba usayibona kwakuthiwani kwenye indawo uthi uProfessor uThazen ngilethe lembhalo yashiwo angisho umuntu wayiletha uziphephe inkosi uPhahla uyena wayiletha wayise wesivile uthi ke bathi ke naku siyilethile akekho umuntu owazi lento ela ibhalwe la ngaphandle kwakho ngoba wena wawubhala mawubhala ukuthi indaba yonkosikazi wasemabuvini isihloko leso sokushile ngala iceleni uDlomo seyazi ukuthi naku wayiwela umfula umthwalume usibani usayikhumbula ke le ndaba uqala kanjani iyachunywa ke manje indaba iyabuyisela Professor sicela uyibhale uthi anginawo umshini ufile bathi sowukhanda uthi anginayo amakhandlela ngoba ngisenamali bathi sokunika base bebuya ne-tape recorder eyayimhlophe eyayiround mhlawumbe wayibona Mahlasa babuya naleyo tape recorder bathenga ama-cassettes agcwala iCarton bathi uyothi-ke masuyifunda indaba bese uxoxa indaba uxoxe urekhode mawuqeda ukurekhoda onika abantu ababhalayo labo hleli nabo abafana ngesikhathi ikhuluma babhale wena uzobusuthatha la from abakubhalile bese ubuyisele ephepheni ukuze le ndaba ivuke yavuka kanjalo ngangikhona kuya noProfessor Zen bathenga amakhandlela bathenga yonke into bakhanda imshini yaqala yabhalwa abayifuna abantu leyo hayi lutho ngoba babalekela umthetho kaShembe ngeke suyeke sokhuluma ngawo na lembhalo ekukhulunywa ngayo nayi ngiphethe kumanje emotweni ikhona incwadi lezi ekukhulunywa ngazo babasho la bethi hayi siyayifuna bezolosifunda la hayi siyafunda hayi imbhalo le yabhalo babuyile manje baqale bathi hayi siyayifuna mase zikhona futhi hayi
sekuthenya nazi ngihlala ngahlangenyuka nazo zikhona emotweni ezinye kuyibona umfundisi ngiyibekile ngiyidisplay emotweni imoto engihamba nayo nazo itikini ezincwadi zihlezi zikhona nje ayipheli imbhalo kaBabdlomo umsebenzi ayonika uShembe ukuthi awenze wawuqoqa uthi ubaba mkhulu khona ngasase sikhumbuzweni ngiyakhumbula eGibisile angisazi uba wayishumayela uthi ubaba mkhulu uthi useyahamba baba mkhulu abasha abantu ukuthi bacelana uNkulunkulu abacelela baba mkhulu ke lo ngwanelanga ihlakela kusho lo uthi sebeyasho ke bathi hayi sikhathele ukudla umlaza wamase inkomo zethu thina sesifuna amasi manje abelunga bahambe sengibuka isikhathi njalo nithi abelunga bahambe hayi abahambe baba asifuna izwe lethu manje libuye izwe lethu kuthiwa wahleka kancane uyahleka ubaba mkhulu uthi hey nithi akamba belungu ningakakwazi ngisho nane ukuthiwa wathatha iphepha ningakakwazi ngisho nokukhuluma nephepha leli uthi mina ngedwa ngithi abangahambi uthi niyabona amabhloko lawo akhiwe ngensimbi ngizafuna labelungu bawadilize bawakhe ngetshe qala ngoba uma beke bahamba bengakakwenzi lokho izobona lensimbi mhla isibolile lensimbi senifuna bayivuselele bayonibiza ezingaki imali uthi abelungu basazonakhela imigwaqo la abasazoyikhonka benze yonke uthi ngizafuna abalakhe lelizwe uthi bothi mase beqede konke uthi ningabaxoshi futhi uthi bayihambela bona manje ngiya ekuthenike nakuleli bandla sithi sinabantu abayifundiswa abanjani njani kodwa umgogodla weindaba nani zapha lo muntu ongafundile njengobushu namanje ikhona ifundisa igcwele ibandla kangaka nje akukutheni esingakubalula ngaphandle kwento yonke into okukhotshwa uthi uDlomo nayo imbhalo iyavela kuphethe uthatha incwadi zoOstezem zoBeckham ubayini uprofessor India no igama ngeke lingaveli igama lika Petros Dlomo kulabantu no Nelly Wells no Nelly Wells alipheli igama lika baba uPetros Dlomo ngumsebenzi wakhe awenze thunywe inkosi langa so nathi siyakhuluma bahlale bethi angisawafaka ama video lapha sithi nathi njengoba Dlomo ayiki computer ifile asinayi nathi imali yokuyikhanda ifile ngabe siyafaka nathi lapha ku YouTube yonke lento enifunayo asinayo iwona amandla okuzenza lezi zinto ukuthi abantu abamthandayo kuShembe nabayithandayo lezi indaba hayi ibona sebengasilekelela ukuze sikwazi ukuthi niphinde nibone futhi ke lama video lokho eniwacela kangaka uBabdlomo ngisho ikhandlela waze kwafika belungu ethi angisenalo ngisho ikhandlela mhlawumbe bumnyameni lapha eoffice athi anginawo umshini ngizobhala ngani nathi sekoze qhamuka belungu noma mandiye qhamuke ndiyana thizeni lithi hey minani hayi isikhathi sihambile ngiyazi mshumayeli kuningi sesizuke sangena kokunye kodwa ke uNkulunkulu emuhle siyathemba ukuthi nangesonto esabathe elizayo mayivume yena sinosisho nje athi mayivume sise lapho nje sishiwe la ku asilungiseni umaya mfoka Gwala useshile emhlabeni udlule ngolesithathu kuba ukhetho mfoka Mjoka naye ngiyambala kulolu hlelo nakusilungiseni ngoba wona lama computer esithi afile umfoka Mkade ubenginikeze iRAM ukuthi hayi asiwakhe le computer khona iRAM ayithengile nani ethi soyifaka hayi ke ngathi ngithinta ukhetho wathi hayi usa estokfeleni kanjani sobuye sifake nami ngabhizi sangabona ezobuya ke ezosikhandela le computer ukuze sikwazi ukuthi sifake lama video nakho ke ngesabatha ntambama sebeyambulala umfoka Mjoka bambamba lapha kaBester asazi kwenzekeni kodwa nje elokugcina likhuluma ebhedlela mabembuza ukuthi kwenzekeni wathi bengibanjwe inkunzi uNkulunkulu amkhulu engene esibhedlela bamshisa ngomlilo ukuyizwe leyo nto umshumayeli ukuthi sebekubamba manje inkunzi bamphuzisa upetrol bambhunyela ngawo bamlayithi inhlobo lenkunzi leyo manje le nto nje uvela ungazi uNkulunkulu amkhulu amen ngoba insizwa nayo ebikisizwe nangemoto masingenayo imoto yokuhamba
siyoqoqa umsebenzi sibuye empangeni naye sibuye eNewcastle naye sihambe siyobheka lento esikhuluma ngayo nabantu umuntu obe usizo ingakho ngithi naye siyambala ngoba ubeba usizo makufanele kube khona into ezithile ezenziwayo asukumele phezulu athi hayi makukhona nje amandla angakhuluma into eziningi kungena indlela khuluma mkhumbulo hayi asivalelise emshumayeli sivalelise emfundisi siyabonga hey abantu angisafunda ngalutho ngiyaqala ke namhlanje ukwenza kanje funda noma oyedwa ukhona 3 minutes 2 minutes asibe sivalelisa ngizofunda siyabonga kakhulu inkosi yomusinibusise nihambe kahle niye emasabatheni nikhumbule sikhumbula umnini webandla ni inkosi yomsayinibusise amen khona into esithintekile la nakho hayi sivalelise emshumayeli ngiyabonga kakhulu mfundisi nakuwe mfowethu uThabo impela waziwa kanjalo ungabusasho ukuthi sambuthi kwama uThabo thina senze sife nje kuthiwa Thabo ngisho ingane zithi ubabuthaba azilishiyi igama ziyajobelele ubabuthaba siyabonga njengokusho ukuthi uma inkosi ivuma nangesabatha sobe sikhona sizibeka lezi ndaba sikhumbuza futhi sihlwanyela kwebebe bengakazi ngendaba kaShembe nebebe ibukela phansi kuthi cha uShembe wabo bonke nje abantu akuwona amaNazaretha kuphela injalo le ndaba abayizwayo banenhlahla abayithandayo ngoba inhlahla iye umuntu oyinakile nayo ke inhlahla imnake umuntu kodwa nje isimo sinjengoba sisibeka nje la ngendaba kaShembe amen amen Wethi ngibona muthi mtitilizi mina esabatha ebenhle kwabangcele sibonge ngohlelo lumnandi bhuti Musa inkinga bhuthaba uvele uthi siphelile itho okade imemezela angazi inde mhlawumbe usho incwadi hayi sikhona incwadi ziningi ayodwa phela Goliath Winsini amen kwabangcele sandile cutlize msomi amen kubagcotshwa benkosi siyadla kumnandi lokudla kwasezulwini iBhayibheli leli elitshelwa umfundisi nomshumayeli yes